ایرو ام جم هوای خویل نونریا هدپینه هفدیتنا شاندا پارتین روجاوا و نونریتیا هدپ ان سر روشه راوستیان ما نرینن خوا درباری هف داخویا کرن اف هفدیتن جی دواره تشتی گشانده پارتین روجاوا دا بون برخوا کو همو پارتی و آلین هر چهار پرچه کردستان کل باشور هنه بین دیتن روشا کردستانی بتوایی و هر روجاوای کردستانی تایبتید به قناغه هند به نرخاندن هر وها هویتیا لشکرین ترکیه داگیر کرد لعقلینه و هر وها هولدانی نوی و ریش نوی سر باشور کردستان بین نرخاندن هر وها آوای کو آلی و پارتی و هیزن همو پارچین کردستانی کاربن هفدیتن نرینن هفبش آوا بکن راستی به معنی که وانه گرینگی که هیه جبوی که اف شانده کاتیه دستکفتی کرده بکاربن لی خویی درکبن تایبت اف شانده کاتیه هر اکی فکر اکی وان جدا حزب جدا همو هاتان گل هفدنا وانا جبوی فکر نتوی گاواویتنه که پیروزه و بی رنگی همو حزبک به دری سردلیدانی وانا کرن داخوازی خو تایبت جبوی دستکفتی کردانه و فکر نتوی بکاربن بهتر و جبوی کنگره که نتوی بکاربن گاوه کی باویجن ev xebata gava wan yekemîne vî milî de em dixwazin viya vekirî bêjin mîna HDP heta dawiyê piştgiriya wan em ê her milî me de bêkirinê çi bê ser milî me em ê bikin taybet ji bo fikrê netewî gaveke hatine avîtina wîya em dizanin ji bo destkeftiyê Kurda ji bo heçar parça jî ev na zor mühim û qîmetekî wî cuda heye ji bo vîya jî çi werî ser milî me em ê bikin me vîya jî gotina xwe da hevdîtinê da jî vekirî anî ziman em ji bo destkeftiyê Kurda xwe derketinê amadenê